Patumi anerlo ang inudari so apan pang tek atum hilipen aptekang pop. Lower tarapong sai taro arong rong asar kachithi abarim sar Samson taro chokche pusi alam kepaklang. Nini aparman riso ejang atum chelang si rong rup kepang thirasai kedeng pon. Puthot COVID ake sopen inut apran kedam abarim Karbi Anglong Autonomous Council CEM Jotson be COVID positive kepang thekpon. Asam angkang COVID pen kachepajok ponji aphan puthot SOP akimi kepang dakpon. Kepachini pon alam therat kachuning ripon. Rong rubar lopi kachirim aporlo. Kardom pinia daba birta thanbang phinili merina hansepi non arju ikha birtang ton pen. Asam hawar puthot COVID second wave nang kejap kahinu ponda kajok Asam hawar ta COVID awur pen pinangan munida pran dam nanglu lapuson thak si Karbi Anglong sitami munida pran kedam aniwang jinghin ponlen nason si thekpon long kedam tang ghonta pli kebra ner kebang bong bang pli puthot ghonta thong kebra throk ang bong puthot inuda pran dam nanglu apran kedam abang phu longkomaji amekar motitan chohan bhomkuru arani porphai throkra minute krip homalom apran dam juilu apran ke dam jia bang phu volong komaji malom pharmacy mate pharmacist asai si choklem ponbom pusi birta ribdun long. Bureau report 365 News India. Nilip MAC constituency kapalo lower tarapung sai taro arong asor ke dobom rong asar Samson taro ke japon chokche purong asor thurpa kaphi rong asor chingwai soi akimi asar chinthong asar babusing rong pia phan bat ponlo voi phit sitame labang so alam puthot Chinthong recho jen rong pila pen rong hang recho sunaren tokbi akeng rile rok pen rong krehini asara tum pen chingki chethan chingwai chingsai patte ponlo aduntu lahin alam chethan ponsik kechok chekelele ason an chejong ponsik khayang bong rong ang bong eklaivet isivet ke do pon thekji aphan pinkhat ponsit Chinthong recho la pen rong hang recho Chinthong asar babusing rong pia phan bat pon pedek sikai pen ke chobamate abarim lower saitaro arong asar Samson taro aphan si pek pon thuvetlo la pen jaidun non ke wangjilang arani ke chari pon pe meji aphan pinkhat la pen hirjume sitame pidun Nili pen 365 News India perangke Moses Teron cherap chetodun bang News First Karbi Anglong perangke Joycing Teron Nili ning samlo theken la pulo non kangbura jo Chinthong sar perangke e mikara ke sar la pen Chinthong sar rohang sar atum pen nili tum apana kwang sam kang si ining samlo sita non pen apara ke kangbura le chokche pusita la ke nili tum along direct lo pen non pen apara ni tum mikala chokche sita la ke nili tum kang sa ya pha authority do la son si non pen apara ke sar sita alang lita arona teng ben si nili tum aphan nang chari nang po lalo oh bili chithani ga la lo bini Chinthong rong hang Chinthong le cho sar la sar bang krihini ka chitong ke nilitum da mekar me tur pen nilitum dini ta etitini kiliye dam kichok ki kilile dam do pen yoksi ele la son chitong lo wasa ta me non ke bang ye bang ke nilitum nilisita me a hok pen klem pon limpo dam pon limpo na pen mekara tu misura tum sitame e Chinthong sar perangki sitame a hok pen nang masa dunang po na pen elitum klem rab nang po dam rab nang po pusi nilining bang masalo na pen elida Chinthong rong hang e Chinthong rong hang le chu phang sitame lingkang sam si nili e kipipon lo Arniwang COVID awur pen kithia phainang ke bat pik lapen positive case ke khangun ededa jok Assam sarkar hin pen puthot patumi akimi SOP mate aron pangdak pon labangso aron along jongpon Arniwang porphai kri silote kula the huing hapon lapnang po lapen anerlo porphai kri hini pen lote kacheleng ke dam ke wangsita Arni kaprek ada porphai phodak ke pangton pontoi labangso ada porphai pholapen anerlo porphai kri hini adak anke kaya teng ke dobom Ot event number arona teng pensi gari motor pacheleng pontoi. Bureau report 365 News India.
Hamren kese aro lapen youth organization atum chingrum si lapen chipatir pipon si patumi pen hamren tirke marong along aning kanwang ason rongrop kapang thirpon asai ingthur pon. Labangso kapang thirpon asai ada porphai serkep malom pen chengpon si anerlo porphai sira chitim malom an ington pon koklo. Athe covid kangdang pon bomahut aron kapaklang pondo puaron pate pek pisi. Labangso asai jasemet chari mate jalin pon kese hamren aro kongchunbang sivoram kro lapen Doaria Sangho Mate, Jirpi Jirpo, Rostoming Ti, Robinson Ronghang, Chesong Timung, Robika Ronghang Pi, Sami Kropi, Rose Timung Pi, Kalpana Phangchopi, Birsing Ingleng, Merlin Tisopi, Merlin Ronghang Pi, Sikari Hanse, Abison Rongpi, Remini Teron Pi, Rajesh Tiso, Lapen, Doningang Sampen, Kacherababang Phubang Piatum. Adun Thu Sivoram Krokes e Kongchunbang Hamrena Ropen Than Chuning Ri Pedopon. Anutin setami amina rongrop kapang thirpon asai chiklem pon rep pulote nona sonson covid angtang nawur nangkang dangpen chipajok pon unji lapen non ke wang jilang arani pusitami rongrop arlo kisun ke boyda datuma phanta covid awur nangkang dang bom hota kerap kapajira sai sitami claim cherap dun bom je puta than pachini pon Hamren pen Rostoming Tikathar 365 News India Karam kini nilitum labangso program ke dang pon ke nilitum Turkim youth lapen KSA sabrans pangrum pet pen sinilitum labangso kapang thira saibang ke nilitum claim pon lo non claim lo puma ington kogji pu kali sita nilitum chiklo jon wang pen si chiklo jon pen phong ke nilitum labangso kapang thira saibang ke nilitum claim pon verji la si kadoka ve korte injir atum finance tame chuning ri la tholo la si nilitum along lar nilitum rong si mata santare sia risoi jang tum an sitame nang chirabdun bom nang chitodun bom pot churupar lo lang litum ta la si anso se kewang jilang ta anso se ki claim tu meji phansi nang chirabdun bom chitod Patumi aru Niphai kre phorani di phodhan sarika chelenga towar hatike madung pang thek thiatum inut artain ko raisi debojit singha dipusit labaria soraphan heli aptekang bob Bieta kachini do na tengke kalitang debojit singha lapen ajerpi dhansari pen wang bom hot towarang bong pang thek thiatum bike lapen mobile kithi bon japhan kabor I ponalong kalitang debojit singha bang chesong dun bom hot si banghini pang thek thiang bong pen inuda bang heli pen aptekang bob Puthot aptekang bob aphi bike pen inghu ka drapjui adunthu Tovejir lo apor malom keton ke langa tumang bong chi birta si puthot Nagaland Burma ke madung bike ne ponlong lo puta birta ribdun long Dipu Penajit Gogoi 365 News India এনেকুৱা হ'ল দুজন ল'ৰা এজন আৰু ছোৱালী এজনে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে আহি আছিলে ধনচিৰি ফালৰ পৰা ইয়াতে সংঘটিত হ'ল দুজন ল'ৰাই তেওঁলোকক ৰাখি গুলিয়াই মটৰচাইকেলখন কাঢ়ি লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ গুলি তেওঁলোকে .22 পিস্তল ব্যৱহাৰ কৰিছে এতিয়া তদন্ত চলি আছে এতিয়া কোন ইনভলভ আছে কি আছে ক'ব পৰা হোৱা নাই আমাৰ তদন্তৰ পিছতহে ক'ব পৰা যাব গুলিটো আমি ইনকুৱেষ্টটো কৰা হৈছে তিনিটা আমি খালি খোকা পাইছোঁ তো তিনিটাই ফায়াৰিং কৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈ আছে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে না এতিয়া একো ক'ব পৰা হোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এংগুল দেখা হোৱা নাই যদিও মানে ক'ব নোৱাৰি যে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি চাই আছে আমি সকলোখিনি দিশ চোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব কোন জড়িত আছে এই ঘটনাত থেংক ইউ ধন্যবাদ घटना तो मतलब वो हुआ ना हम लोग बाइक घुमा रहा था ना वो लोग आगे में था उसका बाइक घुमाने के बाद में हुआ हम लोग कैसे जा रहा था तो वो लोग आके बोला बाइक से उतरो बोला क्या हुआ सर तो बोला नहीं कुछ नहीं बाइक से उतरो जल्दी तुम लोग उधर में जा रहा था हम लोग को देख के क्यों घूम गया तो बोला नहीं हम लोग डिफू जा रहा था काम के लिए तो उसका बाद में लेट हो गया तो हम लोग आ रहा है बोला झूठ मत बोलो तुम लोग जंगल में घुसा था ना खराब करने ऐसा काम करने के लिए वो बोला नहीं ऐसा काम हम क्यों करेगा वो मेरा बहन का जैसे आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे मतलब वो धनसिरी में आया था मीट करने के लिए ना तो धनसिरी से वो लोग डिफू जा रहा था हम दोनों पे मतलब आप लोग बाइक से जा रहे थे हाँ कहाँ से कहाँ धनसिरी से डिफू जा रहे थे तो घटना कहाँ पे हुआ है वो थोड़ा आगे ये घटना तो इधर में मारा है ना तो उधर से जब वो बाइक घुमा रहा था ना वो लोग हम लोग को देख लिया उसके बाद में हम लोग का साथ में आए किसने मारा है एक लड़का था पीछे में मास्क लगा हुआ था वो कितना आदमी एक ही था 2 आदमी था एक बाइक में बैठा हुआ था और बाइक से क्या बोला आके साथ बोला बाइक से उतरो बोले
बाइक से उतरने के साथ में हम लोग को बोला है मोबाइल दो, मोबाइल नहीं देगा बोला, तो बोला जल्दी मोबाइल दो, तो हम मोबाइल ऐसे करके दे दिए। उसके बाद में बोलते हैं तुम लोग इधर में गंदा काम करते हैं ना, तुम लोग का वजह से हम लोग का देश ऐसा खराब है। तो बोलता है नहीं हम लोग ऐसा गंदा काम कुछ किया नहीं है, हम लोग से डिफू जा रहा था कुछ काम के लिए, काम नहीं होगा बोल के अभी आ रहा है बोले। तो ऐसा बात है। तो बहन उसका बाद बोला ये मेरा बहन है, इसके साथ में हम किससे गंदा काम करेगा, बहन है तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तो आइडेंटिटी कार्ड तो अभी हम मेरे साथ में नहीं है, चलो मासी का घर में हम दिखा दे, मासी का घर में हम क्यों जाएगा बोले। क्या चीज़ से मार दिया? बंदूक, ऐसे छोटा बंदूक से। बंदूक से। देखने में कैसा लगा था? देखने में से दिमाग से जैसे लग रहा था। पहले कभी देखा था उसको? नहीं। कितने बजे हुआ है ये करना? ऐसे 10:40-50 का जैसे। आज ना? हाँ। तुम लोग कहाँ से आ रहा था? डिपू से आ रहा था? डिफू गया नहीं, वो रास्ता से आ गया थोड़ा आगे से। मतलब धनसी से आ रहा था तुम? धनसी से डिफू जा रहा था ना, तो डिफू नहीं गया, तो घूम के फिर आ गया। उनको देख के? हाँ, नहीं देखा नहीं हम लोग, टाइम ज़्यादा हो गया ना, बाद में लॉकडाउन हो जाएगा बोल के 1 बजे से बंद हो जाएगा बोल के बोला ठीक है घर में रख के तुमको हम फिर चला जाएगा बोल के घर में रखने के लिए आ रहा था। घर में ऐसा जिसने ये कांड किया वो लोग कहाँ से आ रहे थे? उन लोगों का कोई झगड़ा वगैरह? नहीं, हम लोग उसको पहचानता ही नहीं है। क्या नाम है लड़के का? किसका? तुम्हारा बॉयफ्रेंड का नाम? देवजीत सिंह। सिंह। और देवजीत सिंह कहाँ रहता है? डिफू शीतलाबाड़ी। उसको पहचानता आप? किसको? सिन्हा को, देवजीत को? आप लोगों के पास जो बाइक था वो कहाँ है? वो लोग लेके चला गया। वो लोग लेके चला गया। आपका नाम क्या है? पूर्णिमा सिंह। Karbi Asopen Chenglok Kyong Dung Karbi Anglong Arlo Kabochia Tum Inglong aso pulote Jang Mipo Mate April Lapen Aru Mate Mea Chiklo Penlote Reed Punon Birialong Punon Chili E Paklosi Arong Kapawang Aporlo Tek Tekatum ke Sok Teng Te Hen Puruita Arong Pawang Bongsi Karlutu Apor Antado Lapuson si Deva Kove Pen Chenglok Birialong Katiki Anta Chejar Soisaita Karbi Anglong Along do Piglo Sitami Kyong Dung Bi Kapangreng Pon Mate Chainong Bi Kapangreng atum non puta kachirim mate kachikokwang vedada jok lahaya pisi kachutiki atum arong mate aklim hormu anta kichupila badim dupik lapen birta sitami nang pali dupik thoi inglong hawar longta bi kapangreng atum non puta kachirim mate kachikokwang vedada jok lahai katiki hormu kanahok mate kichupila alam nang dover lapen nang manbom lasi puthot bi ahem phu atum nang litu mithang abi chirim nang po lapen chirim sikimi po athe mo bi chainong Bangka cipaduk pen kachutiki arong mate arong aklim hei hui chupi dette rong isi hijan rong berong thakang bong don rabang bong lamki lampong do joplot jiaphan pangdak ponra da tumla penra da Farman 365 News India Pinia berta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom